Silim khwa long Karbi student and youth front asong branch mate aro kisengpon. Nogente rang VDC chairman atum hemisi arlong chuhu aro nalong kachipao. Kardom pini prime time thanbang pini limalin timung pi nonar jik tha bertang ton pen. Jangmi po ni phaing ko rai CR ni Karbi student and youth front asong Silim khwa long Silim khwa ke SYF aro kisengpon. Labang swaro kisengpon na may patumi harbamon phangcho hin pen chari ponsi kupia thesi Silim khwa long ke SYF asong aro sengpon nang kokma kachitong dun klembang pumate members atuma phan than pachini pon. So cheng thentar lota kacharlio somar kisung nang thepiklang melang peri kitab buhi towar ka pendang lok asona sona hin ke pa phidun nang ajok kachisong pon je phansi aro mahang pethek pondo puta than pachini pon adun thu kachitong dun abang pubang phiang bong che than che mum pen ar puche pek ponsi maing samjin pen pachun pon rong mong pen dilip tok bi 365 news India. Jangmi po ni phaing koi rai CR ni hanjang langso jonghar timunga ronga kurusar bapuram timunga dowana long nogente rang lapen hemisi atum arlong chuhu aron kachipa ogdun lapen kurusar dhansing hansia hin pen tengpon nogente rang pen kachithan pon kupini kisung ke boy pen le arlong chuhu aron kirim dun kali ningkang sam lapen ningke hang pen si chipa ogdun puta than pachini pon adun thu arlong chuhu aron akumiti mai phu joyram teron lapen klembang puram sing terang atum pini pen ke nogente rang lapen ahemisi atuma phan ke arlong chuhu arona teng pensi hemar bung punon pangri pangdon punon arlong chuhu arona teng pensi ke klem ke dam son suri do anta cherap chito dun po pu putho than pachini pon hanjang langso pen bisnu lekthe 365 news India. Pinia berta kala puan sekang ton iglo arni keme kardom.